Selfie na lang, dali. Ali ba? Ready? 1, 2, 3, go! Welcome to CTU Tuburan Campus! I'm with Mom Hill Mary and she's gonna be your vlogger for today. So i-tour mo na mo sa CTU Tuburan, sa mga wakadumdum asa ning Tuburan. Nani siya sa Tuburan. Yes. Asa man napita Tuburan? Sa north eh. North na data? Nana to sa north? Oy, no, west. Uy. So ang Tuburan na sa west part of Cebu. Unahan na ni siya gamay sa Asturias, kilid sa Tabuelan. So yeah, if you're interested, keep on watching me with Bea T. Hi Sir Ricky. Hello, welcome to the vlogs. Hi. So Sir Ricky is from the College of From the College of Agriculture, then actually graduate of CTU Argao campus. okay. Actually sir, taga-Argao ko. Okay. Oh, so sir, bangutan ako si courses diri sa Tuburan. Engineering, mechanical, electrical, civil, industrial engineering. Okay. Ang IT sa nina is daghan sad na sila o mga major. Okay, so na engineering, IT, dapat mo HM. Nasa HM, agriculture, education. education, IT, engineering. Daghan pud uy, agriculture. So mag-farm pud sila. Agriculture. Oh, para sa area. Actually, so naka-rin ako before, mga kuan ko ato 4th year college, 3rd year. Kay nagduwa mi diri, squat ato. Hi ma'am. Good afternoon. Da. Welcome. Welcome. Thank you, thank you. So magduwa mag-volleyball ma'am? Yesterday. Da. Shine here. Yeah, I will later. Nagduwa na ko guys. Hey, very good MJ. Welcome to the vlog. Yes! After 6 years, nakabalik na dyan duwa di rin, no? Yay! That is the education building of CTU Tuburan campus, and that's the agriculture building of CTU Tuburan campus. Nga bago pa nilang gitukod, and hopefully mahuman na siya this year. Char, contractor! Laban! Go! So, ano po na? And sayo minahuman sa mga activity. Nagdagandagan ko karon kay mo ato ko ni Bea T, the official vlogger of this video. Miss Bea T. Hello, welcome to my... Actually, yan ang yuta. Yes. Sa iyang asyenda. Guwapa. Oy. Single. Single. Pakpak. Go. Isang dalagang Pilipina, yeah. Dalagang Pilipina, yeah. Farm. Actually, I have a lot of animals. So makikita nyo, Tagalog naman ni Uy. Kita mo, Ani? Ano yan? Ano siya gitawag o sagpo? Taisab ka ba? Abaka? Oh, mga Manure. mga manure ba? Animal manure. Oh. Kapag si manure. Okay, spell manure. Manure. Spell manure. Manure restrict ba sa... Manure is... Manicurista? Manicurist. Kita kay tabay. Mano siya, tabay na siya nga gi-modernize. Sige.
So, sabay na siya. Ano lang ito? Nakita ka? Ano siya? I have Carabao. That one. You see that one? Say hi. That was one Carabao. Then also another Carabao. So more Carabaos. Tea. Farm. No. Beya. Tea means tuburan. Oh. See this? Okay, what's that? Is, ladies asset. Okay. Okay, what about the ladies asset? Okay, what about the ladies asset? Rated SPG. Actually, if nakakasita, arin ako Sa Yaya, grabe na po. check-in. So, we have ICT 103. ICT 102. Tawag na sa rooms. Sa mga Sa mo check-in. sa mo check-in, Sa mo stay. sa mga guests, Mga sa guests. mga bisita. Kay tungod pandemic, natay COVID. So, nag-set up yun ko diri o nagpa-install siya ko o kanang high-tech nga washing area sa foot o feet o hands. I have two hands. Hala na tower. Unsa na siya ka tower? Globe. Tesla sa Clash of Clans. Ah, Sila si Koan. Barracks. gamer mo din eh. Unsa mo na? Kanay mo ipatan. Go go. Kanay mong tour guys, padung mi sa entrance. Pabali ni siya. From exit to entrance mi ani. From back to bottom. Ay, back to bottom. From back to front mi ani amo ang tour. So anyway, kamo na bahala og matik-matik sa porma aning campus basta kay mo na ni siya. I'm with Bea T right here, single and ready to mingle. Mali siya And- sa Maria Elena ba? So, mali siya ang wali, oy, wali. Diri ko sa una nagstay. Kami diri mi nagstay sa una. Nakarami diri nag picture kay awarding. So di siya ma-open, so basta muna siya diha. It's good to be back after 6 years. Yung parking area. So, this is my cars. I have one Mitsubishi, that one. And I have this one, Suzuki. Ano? Which is my kanang kong mula ako with my friends, you know. And I have also other cars. You see that? Ano siya? I have 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nakoy kuan. Ano siya bonggo. That is used for my catering services. Nanay catering services? Nagpa-cater. Kano sa mga nag-start? Lugay na, actually. Oy, dako nagkakita sa imong catering services. Okay, nasa doy. Mo ni nagkapalit ka sa imong dress. Yes. Muna siya akong gamiton kung mag-deliver ko pizza. Ah, napo di siya pizzahan. Sahan. Sus, So kato pizzahan kani for catering, catering. kato para laag. Kani siya kung mag-meet mo ni Mayor. Oh, Yes. sure. Bangan ka na ako. Kani siya kay for adventure. Adventure. Sa mga adventure. Say, mga adventure. Kita kani. Kani siya. Muna siya gamiton ako kung mag-deliver ko o mais, nilinubo. Ah, Kani siya kay junk ako na. really na kagana na. Actually, meet my guard. Your guard. Personal guard. Sige, say hi to your guard. Hi guard. Hi guard. Kaya mo ba ito guard? Apaklay. Nagluto siya para nimo. Yes. Oh, nakahiring man siya nga mabot ka. Keep it up. Kit. Kan. Keep it up. Okay kayo. Alright. Thank you. And this is my gate. Welcome. Tagpila man na imong gate, ma'am. Made ni siya sa gold. Black gold. So, it's worth 500 million only. Ma'am, 500 million per gano'n na may paksit. It's a design, you know. Ah, okay. Sige, design. Lay siya yung designs, no? Yes. Actually, ang designer tapos gawas. Asa man nga gawas? Paris. Ah, wow! Mo, day na siya. Ayun, padapat kayo mawagi kong yaya. Diin, gikan ni mong yaya, ma'am. Nangumpra. Ah, naka-VR. Yan ako yung sniffer. Hi, doggy. Sniffer?
Social. Masa sniff ni rin. Sniff. I have actually a personal clinic and dental clinic. So, dito ipa-check up ang mga daotanog ngipon, daotanog utok. Because I really love the LGBTQ, so I provide a restroom for them. Ah, okay. Pwede tayo musuda ni ma'am? Yeah, sure. Aircon, yes. Aircon kita ko nagtuyo. Pwede mo experience sa inyong aircon? Hala, open! Ang CR ni Biatsi. Sige, go. I-tour me sa imong CR. Yeah, ladies first. Ladies first, so ako sa ka. Usa man ipatiles po ni diri ma'am. Uy. Ayaw, design mo na siya. Actually, diri, mani amo ang baso. Oh, nya display lagi ma'am. Goblet mo. Display lagi na Mani siya. ang water goblet. Ah, social no? Daghan lagi no? Yes. Oh. Para sa bisita ko daw ba? Ah. Try. Ha? Wala mo try? Ay, wala ko giuhaw ma'am. Wala kang Ah, wala ra. Patry mo. Wala ra. Ano siya ng view area. View area. Ah. Para kung ganahan ka magmuni-muni, Wow. ka dire. Ah, so- Pwede itong mga nasakitan. Ah. Daghang broken Fairness. ka ng panahon na. Ha? Daghang broken ka panahon. Ah, mo di ay. Diba ka, daghang paasa. Ay. That is my library. I really love to read books. Wow. Wow, you have a whole building no for your books? I Wow. love to read books. Bookworm man ko nga pagkatao. Yan nabasa nimo na gitanan, ma'am. Wala, kay baka kasi tigbasa, kung yaya. Para nimo. Basahin Wow. So if you have questions about the books, then I'll call my yaya. Yaya! 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 Bahay kubo, kahit hindi. Bahay malaki. The admin building. Okay, narin na tanang staff na ko nagstay. Actually, na ako'y bookkeeper, kanti keep sa akong mga assets. Wow. O say may if you don't mind, ma'am, pwede mo makahibaw sa mga assets? Akong assets, I have money, I have beauty, I have brain. But wala kang jowa. Ayaw pa niroon. Ma'am, lain na po yung baso. No, that is, ano siya gitawag na to, kaang. 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 Nari si accent day, ma'am, no? I was born in Tagay, Australia. Tagay, Australia. Hala, murag di ko familiar na nga lugar, ma'am. Asam na siya napita? Ka-familiar in lugar or nara na somewhere at the end of the map. Say hi to my driver. Pati niya, uy. Our education center, but strict man jud kaayo mi sa dinhi pwede magpasod og bisan kinsa lang, and you are bisan kinsa man lang. So, di may kasodere. Di may kasodere kay bisag kinsa rami. Ah, okay. Sorry. Ay, welcome here. Naadiri ta ng gold nako. Kay baka ngano naadiri ta ng gold nako? Gitawag siya og Bulawanong Tinubdan Hall. Ja. Da. So, naagi diri daay gatubod. Nadaraan ka ng gold nako. Naadiri ta ng gold nako. Naka-save, kwartsahan, Oh. bilakan. So, mamalik na ta sa ato ang gigikanan. Pila naman kakatuig diring nag-reside, ma'am? This is almost 10 years. Wow, nya ka pila man ka magbisita ra? Visit ako dito once a year. Oh, wow. Social. Alam mo ng mga artista, ma'am, no? Tagsaan lang kayo magbisita sa hacienda ba? Yes. Okay. Kapag ano ko dahil mo? So, ma'am, all you have to do is just say goodbye to the vlog. Yes, goodbye. Yes, goodbye everyone, and thank you for listening, and thank you for having me, and welcome back to Bigatti soon. Bye, ma'am! Bye everyone. Bye-bye! Bye-bye! O, saan pag-exit? O, saan pag-exit? Pak! Okay, so that's it, guys. Thank you so much for watching this vlog with
Miss Beatty right here. So yeah, privilege kay nga mahal kini siya bayad guys. Kay bawal mo pinakamahal gini siya nga bayad sa tanan akong nag-guest ani kong vlog karon no. So yeah, that's it. Thank you so much for watching everybody and I will see you next time with another guest probably. Bye bye.